Kalau punika harus sinareng sami sisian-sisian idone sinareng matur lah. Yen resima ageng Ratu satmaka ratu sampun nekadi nunas nampun mun pasuwecan itu yang pasupati tuan kadiasa punika titian saya ke jadi ngiring puniki ratu titian sami titian kamu berawis wau mangkin titian mirakian sane kebawas jaga nusudawu menjantan titian kedah mana titian jadi ngiling puniki ratu Nabi malih titian dados sisi Allah tambah titian kelintang puniki ratu menjantan titian enten presido masa ini ratu Nabi malis sekali terpahucanane ratu jagi ngulati tenang jaga nusudawu nona saja Raris labda karya sidi-sidanin dong pemadine ratu rahayu raris rika rinjagat nusudawu tukirika titian kumanti jagi ngelanturan sebisa nuna saja